Shout hallelujah. Shout hallelujah.
enkulu elayindini esebenza ngezwe lithunyelwe ayizokushiya le conference uzophuma uhamba nayo ingaphumela ukugada wena kodwa iphumela ukuyoqinisekisa ukuthi uyakhuluma osizini ufaka abanye ufake belunga wena lulume bona haleluya wakhala washiya abangani bakhe bathi abangani bakhe njokusukane kuwa nje usiyoba njalo ngoba lomuntu awufika mjikelo endaweni bekade sinamjikelo yaphokata namhlanje ngofeka ukujikelo kwabantu abanathi bejikelo abangani bazojika mhlawumbe ngeke nabona lo nyaka ungathi abantu baqala kanti ekhukhuleni namandla azibona ikhukhuleni zonazaranisi ithalile kulo umuntu profeti siqala kwathi iprofeti lokuthi lezikhukhula nezikhethi ukuba zinkinga makhola konyaka 2019 azoleza ukulala uthi uma ukhuleka awuvizwa lo ngoyingabo uyaflow kodwa uvela ubona igama lapha kodwa khona uma ufika babana uzubhukulela naye okhomuna nakhona ikhukhula kahle ezolimaza imihelo yokuzozana ngoba lo nyaka uyakuzana akabayila kukhona izinto ezozana ngiprofeta and uzalwa kwazo zonke izinto ekade zakule ingilosi kumele kushisina kule session zophuma imidwife yasezulwini ingasibelethisa ngezinto ekade zakule shakhamela uzobelethisa ukuthi ubize phambili abekisana shakhamela nakusasa iqueen Esther yenza ibhabhoti yenza idili yenza ini bazalwane yenza idili yayisimela lo Hamani omubi yangammema uMordecai omubi lo Hamani Mordecai bayazi ukuthi umenyiwe yena idili kodwa uMordecai akabelwana waduduzela ukaba wayeduduzela lo uMordecai izolo umubisela was highly humiliated no umubisela khona ukubili kahle nathi ukuthola phansi namhlanje igama yabankwethu khona kusele ngaphandle kweyana wajabula neyabo bankwethu kanti lo vazi thola impilo ulohamba nathi ngeencwadi ezolonke banqumithile ukubajudana ukulawa mayidicate wayesezidile wabiza inkosi wabiza uHamani ubhala incwadi bayabizwa abantu bakhona ubabonga wasibhala incwadi unosuku inkosi ezobabizela etafuleni shout hallelujah whereas uHamani etafuleni wadliwa kahle yesiyamuza inkosi yathi yathi ndlovukazi yami Esther abendlovukazi yami yazi ukuba sokudlula yini uvama ukuthi kube ngoGudi nangoJulayi nangoKhisimusi kodwa wena ufuna ukusukela nje kodwa usuke nje awuzothi thina khona into efunayo show ufunayo uzoliwa ngenye umbuzo ufunayo yavela khona indlovukazi ngoba useqala ukuthi usaqala kakasho wadloliwe ushintsha umbuzo kanti indlovukazi wena wezwe umuntu umubi ongasifuni isidlo sakithi nabantu bakithi ngoba nawe usekhiphe incwadi wayumusu tubonke abantu bakithi babula lo muntu khona ezweni lakho kanti ukuthi ubani umuntu nje indlovukazi akumeme edile uzimkhombe tuzanethe kuhamba abantu sokuphuma inkosi yavela bayisinda lokho yasukuma ukuthi izandla yaphuma umephuma angazi leyo inkosi yakhe kanjani ngoba lendaba ixoxa etafuleni kodwa uzwakala semthubisela ikamela ukuthi indlela esuka edaneloni yebedroom ayifunda kusundelela yathi manje yaphuma nje indlovukazi ibaleka ikhala yenkosi iphuma lona wayesezama kweziphuta ngokwethulisa wasondela khona ukuthi uyethulisa indlovukazi yabaleka wathi uyayinamba yawele embhedeni naye hamani wabele embhedeni yakhala indlovukazi ikhala hamani wabele embhedeni umikhala indlovukazi-ke inkosi vele kubuye izokukhala komlayo ithi izobona yini ikhali somlayo yane yaphuma kwasamlayo wakhala manje yangene kodwa ukuthi yini ikhali somlayo ithola indoda ilelembele fuze ukuba ungamkhazelelo utavela khona udemoyeni idalinithi yomlayo ubishop esipilo kabekasembuki wakwahambisa inkonzo ukuyikhala ukuthi babungayo enkonzweni umama yakhona
before that, Kubera Shumer was Naga's Lutu like I ended the Liposi car. It's been a little before Kubera goes. My son, we didn't have Tomato Dalana, and I already looked at the service gate to now. I started in my community way. Before I think I'm for this woman, it was like I didn't come in color to measure this. When I know it was like I don't know that I'm with you. I got into everything that I see. Getting understood at this Kubis. I'm sure I'm not this Kubis. When I'm from this, you're better to respect this Kubis in academic county. India who is a way. My space is Namana also negotiate. We don't know where I want to wait. I will have no problem. Every space is the United. We are not 6 days. Because I was not. But I think the ice cook, Mamma, Negos na washiro ya mangena ibono hala newele beke avila ko to nazi kazuga beba musasa beba kadile ya muti ukhina yona no lokuzana akakuwa ya balo bambe embangelo kwangathuliswana le uncengwana kodwa le muti kwangafuna ukubona abo kwaswayeke uhamane ambambelo kunye ngale wayo na indofikazi yake ilunge ngoba bonke babethuthele uhamani wayecasukile bonke babesusheke off uhamani waye off nendofikazi off kodwa inkosi yathi uhamani ubeyibamba indofikazi yakhe avela nje hamani ngikulandela simadodeni sebandla asiyebandla mayifuna bebandla inkosi ithi ngibamba umhlangano nendofikazi uhamani nasi ngaphuma indofikazi yezikhala ngabuyela ngafika uhamani ewele mbhedeni indofikazi ikhaya niyakwazi lokho noma ukuthi ubusika umuntu niyazi ukuthi so senza nokusebenza abantu enziwe njani umuntu wethu isabo ziko kwakho kwakhe banombone kakhulu amakhono sinaka usingasho ukuthi ukuthi enziwe njani akaqala sele uhamba nomuntu abelunga nawo zakukhulisa okubeka ezakwesibaya kwa Bisingo umuntu atumakona amazo mutana Kadiko sawana wana utoma ubekwa nje shawutale amen utoma ubekwa le phambi kwenkosi yakho ansabuzikini ukuthi wenziwe njani uhamba sengiyazi mbetheleni kuwo ubukhawulelwe bani Mordecai Mordecai kumoja kodwa sekungena wangena uhamba yonke imithakasikawulele bazoleka kuyo yabona as I am talking to you right now kuzokwenzeka imbedu mehlwana kwawathatha amapasi ethu nama-CV ethu nama-underwears ethu bathatha nama-pocket size bible namagama ethu banawolwaze bakhuluma bephetha amagazi ezinja namakandla wabantu bezingeka kungelutho angakulutho ingilosi kasimana izongena nembiza yegazi kajesu ichithe amagazi abochithe ukuphola ivule indlela evaliwe izinto ezidayilethwe kwabalungileyo lakini zibuyele kwabezimaso shout hallelujah shout hallelujah namhlanje nimemezela ushintsho ngamandla egazi likajesu siyaphuma
Hey,
Angiphinde futhi uJesu wayengenasono ngolikazi lakhe akalithathanga kuyise kwasemhlabeni. Phela uAdam noEva bona bengakazalekani. So ke ngenkathi bona isono sahlala egazini uAdam sahlala egazini kuEva. Uyangithola umuntu okhona endlini. So ke ukuzalwa kwezingane kwenza ukuba ziphume zinesono zingakasezi sono. Futhi kwenza ukuba zibe nesono sesokhabeni kaAdam zingakasuka okhabeni zesimele sikaEva. Ngenkathi hlangana uAdam noEva bakutransfer izoni from the loin to the womb. Hayi, uKhayini lona uyisoni esela, umbulali esela okhabeni kayise, hayi esephuma ngalo baba ngaphandle. Ngenkathi uAdam ehlangana noEva kuphuma isoni siyatransferwa sisuka kumaloyi siya kuwumbu. Ngenkathi edonsa 9 months uEva unjengo-ovini opheka isoni. Uyangizwa khona endlini. Uma ephuma uEva uphuma uAdam uKhayini uphuma enjengesoni esivuthiwe, isinkwa esiyisoni esivuthiwe. Lokho asekwenze sephumile kuyileyo nto abeyiyo engakaphumi. Zonke izoni eniyibona namhlanje ngaphansi lokho ikwenza seyiphumile yilokho ebezikho zingakaphumi. Umuntu akaqala ukubona esegweba akaqala ukubona esephumile. Lokho akwenza sephumile yilokho abeyikho engakaphumi. Bambane umama uma ekhulelwe intombazane uyakwazi ukuthi uma ekhulelwe intombazane kuthiwe uthandiswa umyeni wakhe. Kanti akena yedwa umyeni wakhe uthandiswa into nje eneduru yonke. Yena ukhomba umyeni wakhe uthandiswa yena ngoba kuyena oseduze kwakhe. Kodwa kahle kahle lo mama uthandiswa yonke into eyedwa. Uma ngahamba umyeni wakhe bekhona ubaba ozobika ucingo lapha uyothi eqeda ukubiya bese sondelele nesisu ethi kwala wazowafa mshisa. Sesithola ukuphuzwa yomlungu. Ekwazi senza into usukhathela ukuphumule phila. Angakhokhela baba obiya uthando lozokwakha ucingo umama wayekhala elungile. Kanti akuyena umama uthanda lo baba uyathandiswa umama uthando ongaphakathi. Lo sibongi lothwelwe yilo mama useqalile. Uthanda amabhulukwe angakabuki. Umuntu othanda amabhulukwe usibongi. Uyamthola kodwa? Umama akabathandi uyathandiswa. Umuntu othandiswayo impambosi leyo uyenziswa. Uyamthola kodwa? Uma enziswa umuntu akuyena onjani owenzayo. Owenzayo ongaphakathi. Kodwa ukuthi akanayo excess yamabhulukwe. Kumele athume ngaphandle uthandiswa ngaphandle. Bangizwa abantu abakhona la. Uyothi ke lo sibonge uma esaphuma esewahube ngwaqela amabhulukwe.
bese uzama ukumyekisa kaBhulu ngosazi lompetshisi umyekise esaphuma ngaphandle siwabona kanti waye ukumyekisa ngaphakathi esawafuna angomyekisa kanjani uyangizwa into khona ngoba umuntu ongaphakathi ya-adresswa engakaphumi njengoba isitha sikwazi ukumcina ngezona engakaphumi nje nawe uyakwazi ukumcina ngediscipline ne-instruction ney'nto zokholwa engakaphumi ingane uyayitshela uma ifuna abafana sesundlalela isisi lo mhlaba lonakona oyibhayisayo ngoba usuqala ufuna amadoda amabhukwe nje usufike endaweni elona baphelile benza njengamanje ngiyakuyala mina kaze ngashada noyintombi ubuntombi baphela ubaba wakho lo owenze ngathola imbewu ngathwala wena nawe qala nangaphakathi ukwazi ukuphila impilo engcwele bidiscipline nawe awuyekela amabhulu afunayo esaba uNkulunkulu ukhona uphila impilo engcwele angizokulinza ufune manje uma ungakwazi lokho wobuza komama Mahlaba laba bakhuluma iproject icampaign yosakha ikhaya uthi ingane uma ukhuluma nayo i-addressa ngaphakathi yezwa ingane uma i-addressa ngaphakathi ijana zamani yes iyezwa yonke into ikhuza ingane kwenzisa yona ingakaphumi iyeyeka ngiyakutshela ke mina practical into ikhuza enganeni ikwenzisa yona umama ungakaphumi iyayiyeka so ngeke ingane ufuna iyeke igama ngaphakathi ukuthi uzoyikhuza kumele ngaphansi into lekumele omama abadala bayifundela bese bebona ezinye bayi-adressele abantu abazobashada ukuthi bantu bakwethu thina saphuza ukwazi lokho kodwa njengoba nisabashada sithi bambeni eli ingane yakho into ofuna ibe yiyo itshela ingakaphumi ngoba namadimoni nawo into afuna ingane ibe yiyo ayiqala kuwena ingakaphumi bazizwana bakhona endlini so-ke siyaphila besiyakhona khona besibhele khona sizekutheni-ke njengoba-ke kwenzeka kuKhayini nanjengalabembilanisakabo wonke umuntu othathe igazi lakhe wathatha kuyise wasemhlabeni uyisoni engakaphumi ngoba uqala waba yisoni-ke sewusokhameni layise wazoba yisoni esesibelethweni sikanina waphumela ngaphandle wazoba yisoni external umfunda amahubo 58 verse 3 uzohlangana nevesi elithi umama alithi lona abantu bahlubuka kwasesizalweni nabaqamba amanga bahlubuka kwasesiswini ubuhlubuka umuntu uqala esizalweni bahizwa abantu abakhona esizalweni umuntu usuke ngaphakathi engakaphumi so-ke ukusuka-ke kuKhayini abantu bebeyizona usuke okhalweni beya esibelethweni babeyizoni bephuma esibelethweni bese bedisplayer sebengaphandle ukuthi kade babayizoni ngoba umuntu is not a sinner because he or she sins kodwa umuntu he or she sins because he is a sinner already even before that person was given birth to umuntu isoni engakazalwa akasona umuntu isoni ngoba esonile kodwa wona ngoba isoni ukuba yisoni okwenza wone akikubona okwenza ube yisoni thina sicabanga ukuthi igama lesoni igama elinikeza umuntu oqale wona sasisimthatha ngeselo sathi uyisoni but spiritually umuntu uqala abe yisisoni abese yona uphume isoni abese yona wona oniswa ukuthi uyiso isoni yini isoni ngoba igazi kusuka kaAdamu kuza kuJesu bonke abantu abathatha amagazi ofuzo ngembewu yabazali babo abangoyise bazalwa nge-sin contaminated seed uyangizwa into khona yini yingakho kwathi kufanele kuprofethe ukuze kaMesaya ba-excludwa ama-males ngoba the seed of a male is a sin contaminated seed kwasekuthiwa a woman shall conceive. What the seed of a woman shall bruise the head of a serpent. In the Lord's Father, but Israel would have never told him about in a sword of Alat.
kwathiwa imbewu engasindisa abantu imbewu yowesifazane. Uyabona inkinga yokuqala imbewu yendoda inesono. Inkinga yesibili lona kuthiwa imbewu yakhe engasindisa abantu akanayo yena imbewu. Owesifazane akanambewu neqala. Lona nembewu imbewu yakhe disqualified. Lona ngenambewu kuthiwa uyena imbewu yakhe ezosindisa abantu kodwa akanambewu. Yazi yaqala u-Isaya ukuthi a virgin shall conceive and give and bring forth a son. Uyozala indodana ayiqambe igama lokuthi Emmanuel okungukuthi uNkulunkulu nathi. Kuthiwa a virgin. I-virgin lezokhulelwa. Naturally there is no virgin that conceives. Ayikho i-virgin ekhulelwayo. Mina ngikhohlizwa ngezinto ezenzeka kumuntu okade ehamba umhlanga eyi-virgin. Bese abafana bemithisa bese nithi-ke i-virgin imithile. Ayikho i-virgin imithayo. Ngoba nalowo mntwana okhuliswa leyo ntombazane before i-conceive iqala yaba disvirgin. Before i-conceive awuconceive useyiyona i-virgin. You are first disvirgin and then you conceive, which means ayikho i-virgin econceive. But in this case here prophecy Isaiah Isaiah a virgin will conceive. Ingekho disvirgin kodwa yokhulelwa ingekho disvirgin. Amen. Lona ohlukile uMaria. Intombi into eyokhulelwa intombi. Ngamanye amazwi yoba nencwadi engahlangani nengavumelani nengazwani. Zihlangane ivumelane kuyo uqale ngayo uphile ngayo uthi incwadi embili engavumelani sivumelane ngayo. Incwadi yasemhlangeni yezalukazi ehlola intombi ithi you are still a virgin. Ithi lasekliniki ithi umbali ukhula kahle esiswini. And I think in one day is what saying what you will go in the clinic. I don't want to zombie is Vumela. Women Vumela second who's an answer. There's some time in it, not something to say. Woman in Vumela sometimes in they are still a virgin. That's a clinic good. And how to roll and another guy, no matter what I have to do, I have to do. What kind of Maria would I know? What kind of Maria would stand in what day is one? This was one I couldn't go in. In what you follow in home, easy, who's a still a virgin. In what is a clinic, you couldn't go to us. In what is sing as one? You know, you got to Maria get to there. I'll come back about our family. Bani zoba bakhona endlini wazobeka imbewu ngoba uma kwakhamba ubaba semhlabeni obeka imbewu kodwa bekuthiwa zalelwa thina umsindisi leyo mbewu ozozala kwangathi ingasindiswe kwayena nje nathi. Bani zoba bakhona endlini ingathi sezofofesa ukuthi alikho igama eliyezwe ebantwini phansi komuntu uvela kuba abantu basinzwe ngalo kodwa igama likaJesu ngoba uma uzosindisa abantu kumele ubohozelwe ngembewu engavelanga labo ozobasindisa imbewu eyazala bona yavela khona. Hayi bayezwa abantu abakhona. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. So uJesu wafika elungile. I-account yakhe is full of righteousness ngoba he had a sinless blood. Thina sonke sisimo siyizoni ngisho singathi ncane. Bani zoba khona. Kodwa uJesu wafika 100% righteous. Indaba yonakala ngekathi ensimini yaseGetsemane. Kwakhona ensimini uyofunana. Uyokwenza exchange. Ngoba nomonakala olungisayo wangena ensimini. Owangena ensimini uyokulungisa ensimini. Shout hallelujah. Wakhulela wathi baba mangabe njengalokhu ngithanda mina kepha njengalokhu uthanda wena. Wathi uma unokuba uNkulunkulu asivulisele sika wathumela ingilosi zamqinisa. Kwenziwa a legal transaction kwatransfera i-righteousness kaJesu. Yatransfera kwisintu. Kwatransfera i-wickedness nama-sins abantu. Atransfera ku-account kaJesu. U-2 Corinthians chapter 5 verse 21 uthi ongasazazi isono. Wamliza isono. Ukuze thina senziwe ukulunga. Ngama i-tragedy kaJesu ukuthi usuke ensimini njena usene-account elongi egcwele ububi bonke. Abantu bonke bazobethela uJesu abasebene-account enhle egcwele
owengela ngabonke ngoba ukawela imithi akazona ngizokodwa i-account na-transfer kwena kini amamiliyoni ayina problem i-account umukela amamiliyoni i-account yakho kodwa ilabe sethiwa draw ngosuku kune-daily limit uJesu iproof yokuthi waya esiphambanweni esevumile ukuba kube ne-exchange abe omubi thina sibe abanumileyo ukuze sibe ngabakhululwayo osizini ngoba ukulunga kwakhe sekungakithi ngoba ngenkathi evuma uba omubi enziwe isono esifundeni sethu ukuze senze ukulunga lokho kwenziwa kwethu ukulunga kwasenza sakwalifayo ukuba sikhululwe osizini ungene yena esifundeni sethu ngoba ngokwelaw of substitution kumele angene esifundeni sethu ngoba engomubi ngeke angene esifundeni sethu engaqalanga wakamubi kumele aqala bemubi ukuze akhwalifaye ungene esifundeni sethu nathi kumele siqale sibe abalungile ukuze sikhwalifaye ukukhululwa osizini so le exchange yenzeka engakayo esiphambanweni ukuze athi esiphambanweni bese siyabalungile singazi ebese omubi azi uya etilongweni nje lapho kufanele khona uBaraba usevele usemomubi uJesu zonke imoto etilongweni nabangaphandle abanezonke imoto nabasazozalwa balungile umuntu osengalungile yedwa uJesu ngalela la uPilato yathi ngalolu suku siyasikhululela bemune wakufanele uphume zonke imoto etilongweni usaba uJesu yedwa nje iproblem yangena la uPilato weza belimit wathi ngalolu suku siyasikhululele abe munye uba wakhohlwa igama elithi siyasikhululele bemune athi ngalolu suku siyasikhululele wakufanele uphume zonke imoto saba uJesu ngokukhuluma istatement esingalimit bakuzoba khona ukuphuma kaBaraba as-proof evise proof isiyenzekile illegal transaction usenziwe uJesu wababa abantu babanjani esifundeni sakhe ngenxa yokuthi abantu sebenziwe baba abalungile ngokwe-account uJesu wenze waba umuntu we-account abantu sebeyakhwalifaya ukukhululwa osizini kungenomuntu esifundeni sakhe kwasho ukuthi ilimithi izakhululwa yedwa uBaraba wakhululwa olungileyo osizini kwangena uJesu esifundeni sakhe ngizothi namhlanje mfayethu akuyena yedwa uBaraba okhululwa kolwakhe usizi kunoma yiluphi usizi uJesu waba mubi esifundeni sethu wazofakwa osizini yonke inhloko yosizi esiyona afanele ibambe thina kumele ibambe okwangena esifundeni sethu noma ibamba ababili kodwa olungele yakhululwa usizi ungena omubi esikhundleni sakhe uyangizona into oholelile get this clear as a statement of fact ukuthi in-law whether it's a national law or a spiritual law ayinendaba noma ine-faith noma unayo i-national law noma i-spiritual law ayisebenzi ngoba une-faith noma una-faith embakho nithi uzobona ngazazi embakho nithi kumkwelushina unakhona izodlala thina lekhaya azodlala izifo azodlala ukugula kwey'ngane zonke izinsizi khuluma nazo zi-adrese kathi ziyabuza awungitshele mina nge-law of hospitality i-law of hospitality ithi ngisho kuthiwa umuntu wayemukelo wethu ahlalela ekhaya umwashinga ubuso washinga ama-words face and weight washinga ubuso washinga ama-words akatshelwa uwe ungasho ukuthi akahambela ekhaya uyabona ukuthi okwakukhona akusenjengaqala uzohlekela ezingafakwa ngadini ezingafakwa ngokuleni wakho azibone ukuthi ushinga ubuso ushinge namazwi uwalibamba lemzamo wakho nesitoko mdala evakashela mhlawumbe ngolezezindoda umwashinga ubuso wena umthelo wakho washinga ubuso angazisisi sekhala kuhlala siyabona mali awudede awusiyafeza ungasho njalo ushinge ubuso umuntu osethi kahle sisikhona kahle ngitshela yona ukhona umngane wami uthela ngivakashele manje kade efonini aqhubela nayo ubone izinto shini ukuthi yakhona izinto seyidlale ngekini sakhe sithi shintsha ubuso shika naso haleluya zonke izinto ezidlala amakhulu izinto ongafanele ngabamakhulu adlale izinto okuneprice yakho
usizo ngoba tuthatha kwangicabanga kwaphuma abawaIsrael eGibhithe kade bepova iy'nkini zasabezabazanaqova ngokwe-law constitution akuphumanga babe-COVID-ini bayowalelwa ndobomvu umsebenzi wey'nkini zakaxova kwaphuma abalungileyo osizini lo-COVID-ini kwangena abagqilini bo-COVID-ini iy'nkini zaqhubeka zaxova bangizona abakhona endlini ngizobona namhlanje ozobamba umsebenzi awenzelwe substitutionary work esikwenzela uJesu kabalweni ukhona iy'mbungulu ney'khandela ey'luma wena ezoluma abantu ukwayelelelayo wena ezoluma wabanye uyaphuma osizini lokwenwaya ungena abantu esikhundleni sakho uyaphuma osizini lokujabhiswa sewujabhelele uzothatha abantu esikhundleni sakho uyaphuma osizini lokukhala uzokhala abantu esikhundleni sakho ushintshe inkulu umsebenzi lo substitution bese ubheke eBhabhiloni abantu b'Israyeli bethunjiwe ivesi iBhayibheli mahubona 37 njengamahlanga abakhala ngasephumeni esibhadleni sebekhumbule Siyoni iBhayibheli nabo bakhuluzayo bakhona bathi sihlabelela ihubo lesisiyoni nabo bakhala bebheka usizi ngoba usizi luyakhalisana uzukhohlwa ohamba naye uNkulunkulu bathi singasolelela kanjani inkulu kaJehova wethu ezweni nabezizwe na kodwa sebebuye ethunjweni indaba yakhona mahubo 126 sebeshintshe inkulu athi abantu 126 nabo uJehova afundisa khona ethunjweni sasinjengamaphuphayo umnqondo wethu wafuphala ukuhleka yonke into lethu bahuba ngejabule bazibasho nabangakholwa bathi abezizwe uJehova benzele into enkulu uJehova senzele into enkulu sajabula thina kuyisa Jehova uthunjwa wethu njengemisilo yaseningizimu ohlanyela ngeyembezi uyofuna ngokuthokoza nohamba ekhala ephethe belokuhlanyela uyofuna ngokuthokoza ephethe iy'nyanda zakhe i-substitutionary work kaJesu ephakemeni izo-enforca ukhululo kwabalungileyo ekuthunjweni nasosizini ukuze uhambe ekhaya ephethe belokuhlanyela abuye ngokuthokoza ephethe iy'nyanda zakhe. Shout hallelujah. Ngiyaprofetha kunyaka 2019 mprofetha ukuphatha kwethinyana zey'nkulu December 31 so besithi happy new year abangakhona bethi hola abakhona bethi haleluya sibe singaziwanga ngabemlomo sibe siphansi inyawo. Shout hallelujah. Sibe siphansi bazalwane nje ngoba nje ngibona inyawo waterfire inyanda zeshade kade yakindelo. Shout hallelujah. Shout ngoba kunenyanga December 31 besesiyiphathile kunenyanga zama-employment band akade makhala befundisile kunenyanga zama-promotion kunenyanga zovulela kwenyango ekade yavaleka kunenyanga zokuqaqeka kwey'mopho kunenyanga zemisi ngoba ngelanga sine-homeless ngoba uNkulunkulu abuhlalisisa abacha ezindlini akhiphe iy'mosho ekuseni ezabahlulunyeko baphezulelo mlelo kunenyanga zey'moto kubantu kade bengenamoto kade bawathola amaphambanasensi kunenyanga zokuphelelwa usizi nokuhlupheka. It is a special law. Oh my God. Umphumo sizini. Mhlawumbe uyizwa kancane basabala laba bakwa-Israyeli bephuma ecoveni ithi ngena bayisikhulu sabo awuyizwa kahle awuthi ngikulethele uzoyizwa kahle. Igama leBhabhiloni lisho ekinsini wethu izokusangasini ezweni elisangasini lapho isangane emini khona kwasuka inkosi yeza nomkhulu usangane awukwazi ngabe umkhulu phela umsangane movela nomkhulu kwangicabanga umsangane uya ngohlobo lomuntu ovele ma umkhulu nomsangane wakhe nganaye ukhulula hayi akhona inkosi womsangane omkhulu uthole ekandisane yathi akwakhe isithobo sakhiwakhe vele umsangane wakho owazilalela eBhayibhelini uthule kwakhe yitho kodwa lapho wavela khona ukuthi mkhulu lowo wenkosi wathi masesakhe yitho ngeyisithi bonke abantu bakhulume umzito bakhe babona ukuthi mkhulu wemsangane ngoba ayisashona ukuthi kunikade nakhe isithombe abeyiphumule semsebenzini hambani emakhaya nene bengekho kwakhe isithombe uzane mkhulu wezithombe ithi inkosi umuntu udila wakhe besakhe amanye amazwi umenzi uzokhuleka kumenzini ukuthi into evele kuwena
wena ukhuleke kuyo kube yiyona evele kuwena ungabi yiyona ekhuleka kuwena ovele kuwena wena evela khona ngoba i-order of worship ithi okuvelelwe kuyena akube uye okukhuleka kuye lo ovele hayi okuvele kuyena akhuleke kulo ovele okumele akhuleke ovelwe kuyena laphana inkosi nomisangene nomsaka omkhulu phambanisa imoda yathi nalaba isithombe ezivele kuwo abakhuleke kusithombe lemisona ezivele kuwo uyabona-ke wayibona into mavele madimoni ukuthi ayihlali ngenamsangane phambanisa imoda ezi Ngishala badolona kwenza into enomsangano obazali ukuphamana imoda phela nakho kodwa kuzikonzwa uma madolona bazali sabingani before time obazali akwena uzobalekela yona zona umuntu ozali ngale ngakabi isikhathi akabi nalo ngale yona imali umuntu uyithengela iy'cathulo zesikole ile ifunda isikole nazo zibhaliwe za-school shoes vele yithathe imishaya ngaze kuswele noma yini omtheleleyo nomfukhavele ingane evele kuwe itshele wena ukuthi ingane yalena yesikole is a school child ney'cathulo zibhalwe zathi school shoes ifuna ukugqoka iy'cathulo zabasebenzayo ifuna ini isikole yazi kuba ilento izokubuyezela abantu besikhathi i-order eziliphambili iyona enayo awunayo and ngoba abantu abazali ingane ngabasikhathi abanazi ingane izongela zifuna noma yini zibatshele noma yini zenze noma yini umhlaba ubheka kanje ingoba abantu abaningi bazale ingane okuyizona manje bona abakhona endlini nalapha ke umsana ngobalapha bathiwa abezithomba bakhuleke kuso neyiphuphu lezikade zezithombe zakhuleka esithombeni ezisenzile wangaqale bandonje arona umsangano uMoses elibele entabeni noNkulunkulu wavele bathi abantu uncela uNkulunkulu ilibele entabeni sakhele uNkulunkulu ukuba sikhuleke kuwo wathi u-Aroni lethana amaqina namabhekela egolide makuletha wancinikisa wathi ithole umuntu asoma ise-adresa abantu u-Aroni uthi nampo Israyeli oNkulunkulu benu abanye khibe eGibhithe usho ithole sebaqala 2 hours ago kodwa lelithole into abazi ago la bakhipha 40 years back kodwa into abazi ago awumdike unento yakho umdike awayena ukuthi wena uphilayo into ofileyo uzukhuluma besikazi kuba nofileyo wengaba yini uthula uthini ingane la ekhaya ziphethelwa yisi umdike unayo leyo Pessoal, não sabe nada, né? Pessoal, não sabe. O bagulho nada, o baixo da bunda, nem sai do carro. Pessoal, não sabe. O curva não filé. É o que não vai morrer. Não vai nada, o quase o curva curva. Ela veio cá tudo no nego. Na rua o nego como já o nego zero, o nego em você, o que alguém olha, o ano nem usaba usabezela ngoba uzokukhula kubondezi uyabuya imbuzi phambi kwethu uma inkomo imbuzi phambi kwethu ngatasula kwa wena ngatasula yo ukuthi kodwa uma lembuzi leso ingangibuyeke isaba kwenye ibeka ezweyiyo ezweyini njengayo ilingeni kodwa uma ngizenzana umsangano yiwona lo ukuthi into ozokhuleka kuyona uyiyele isaphila mina ngayazi ukuthi khona nengasuka usuba serious kangakanani serious kangakanani masira nje umthemba blanket nakho sithi mama imbathi ungakhuleki mama imbathi uzondikele leyo isayini ukuthi lo mama umzona awufuni ngoba lokho ngathi umusha akawazi umthengela impila nalapha esefile futhi akawazi ngoba nje ukufaka phezulu kwebhokisi awuzulala yena lewo wonke blanket izozwa yiplanga lekhazet
Amazo umnyaka esifike amanye wathengela ihlabathi ublanket abathi thank you very much okushaka njani masi yathi Nkosi wonke madoda bonke baqhamuka amadoda angasezanga nesithombe kodwa balungile mabalungile kakhulu losizi ungena umuntu esikhundleni sakhe athi amadoda asinabo esikhundleni kusithombe asibawa reporter ke Nkosi emkhandisari mabawa reporter yathi Nkosi ungamabongile short track nawe mshaka baphinde kuba kumakhala azisho into zokubethwa ningawukhule kusithombe na yazini ukuthi uma manje nizwa lezi zinto zokubethwa bese niyakhuluma khona lokho kulungile ngoba izwe okufuna omnyaka uNkulunkulu lithi kulungile ongafuna uNkulunkulu izwe lithi njani bazalwane izwe lisukela nje indaba ye-abortion uNkulunkulu engayifuni eyibona njengebetha izwe lizothi lona i-abortion injani izwe lisukela umshado wabantu abangebona besifazane abangibona besilisa abaphathelayo nabantu abaphathelayo uthi amcima umntu akekho kosisi ayekho kubhuli uphathelayo izwe limayilo umshado esinikeza uNkulunkulu lethu esinikeza umshado izwe lokuthi ayiphasiswe ushado wabantu abaphathelayo nabazana abaphathelayo thola isethule umshado wabantu abaphathelayo semsakazo nabantu abangibona besilisa besifazane umsakazo uyani sokusakaza nasenhlanganweni zezepolitiki sebekhona abantu enhlanganweni abanomlilo phambili nawo umuntu oyisizo phambili nawo kale zabe ikhuzi isizwe mhlawumbe zathi amandla zathi isizwe ngempela awethu wathula lo phambili nawo amasho zathi isizwe amandla zathi isizwe awethu wabona bazolwamlona wathi mayilokuza amandla bathi amphawule ngoba bazoba mnandi amphawule bathi mabethi awethu guys yibo awethu guys wathi uNkulunkulu ishaka yabo akayifuni kodwa izwe lizona imshado yabantu abangibona ubhuti abangibona usisi abangubhi abaphathela Ambonga Jesu. Amen. So uthi unekhanda yazini ukuthi umaniwa kusithombe likhuleke lokho kulungile. Kodwa umani ngakhuleka kusithombe isithando somlilo sibasiwe. Ubani ukukhulula esithandweni somlilo uthawuna. Kwaphendula labalungileyo, olungileyo kakhulu usizi. Amen. Umuntu esikhundleni bathi abalungileyo asidingi ukuthi iphendule indaba. Kepha uNkulunkulu ethu simkhonzayo unamandla okusikhulula nesithandweni somlilo uthawuna. Yebo uyasikhulula nosikhulula Nkosi. Yathuthela inkosi ayalenza isithando sokuthula esikhombisa iphutha lenziwa la bangagqunywa bobathatha umuntu oyedwa njengamaphoyisa kudala amaphoyisa kudala phela ayikhubibo nje zokufayo lilonke liye nawo nje esitosini namhlanje afakusenza nalaba benza iphutha lokuthi bangagqunywa laba bathatha umuntu oyedwa wabanye wayengabisana somlilo wavele kwathathwa abathathu umuntu ngamunye omunye wathwala olungileyo baya esithandweni somlilo nje yilo labo olungile uselayo umuntu wakhe ubhekwe esithandweni somlilo nje olungileyo nolungileyo kunomuntu wakhe oyihlawulo ozongena esithandweni sakhe bathi babesondelana ilomlilo wabona umuntu akasadingi ubashisa bakhona abazongena esithandweni sakhe umuntu lo muntu uyifikele nehlawulo iBhayibheli lami lithi ilanga zilala mama mesenze amanda bezenza bazona baba kwabenzakala lapho kwenza ilaw of substitution ukuthi they can't ban both of them abakwazi ukusha kubantu akwazi ukukhishwa ibhayili okushiwa qhubeka hlala noma sebeshile laba abathwele laba abangashiya abathwele umlilo wayena usufikile kuwo Amshwaya sayeti iproof yokuthi umlilo wafika kuwo. Ngicela ushwaya sayeti iproof yokuthi umlilo wafika kuwo. Uqale ngireport webelele phansi. Indibu zawo zidilizile. And then a few minutes later ngireport obehamba ngeyozombi. Besale phansi nabe boshika. Kanti umlilo uzofika kuwo. Ubayeke bona ngoba sebengene labana esifundeni sawo ungabashisa. Yeah. Ushisi ingane abophi. Ushawe ingane waseproof. Uthulile ufile. Kodwa bashisa. Namhlanje
bethike bazokhoma nayo ikhanda laDavide wathi woza ngikhona lapho iliyonyise lezo enjani iphethe enzenjani ke amamazi usizi alibona ngaDavide uzabe usizo ke Pero le veo que con usizo olweza uDavide ngoba akhalwa uJalubuza usizo uDavide usizo usizo ngeyomuntu esiphilizeni lokho usizo ekuba ayenza ke manje bekwana nentembana njengoba uyosifunda abanyimala bosifunda bafika phezulu nentembana yayingewa nabo webo abona uDavide lobe lokuba uyoyichitha ngakafuna ikhala kumisa yazama koma eqeda uMshayeli indaba yamaphela apha kishima uDavide uhlebebhokisa iginqomle lesibakela ngekhaya wathi mayeqeda uMshayeli waya kuyena inkemba obekuhloswe ukuba umuntu wekhaya kaDavide ngalo yathatha oh my God kwamuntu ikhanda lomuntu obezokhona kwamuntu yini kunesiwa entabeni ikhanda nomama yingoba usetholakele oyibhekile kahle ikhanda lazomunywa eNdavide ukuyena ngophethe wakwazi ukuthi uDavide umolungile wakhulula osizini lokunywa ngeke kwangena umuntu besifundisa akamahlaseli kanti umuntu uzohlala nembizane uzozenza namhlanje uprofetha amazwi azokhuluma kwabaningi bethu uzothi abantu bayelasobatha kanti ukhuluma osizini wangena kumnikazi wendaba abanye kuloyindaba sizoya emngcwabeni wabo noma sizozwa ngengcwabo yabo uma singayanga sinasikade sizozwa ngengcwabo yabo sikhale sithi ubanishiye ngokuzuma kanti ufaka umuntu ongabulawayo ufaka namadimoni osebonakala kahle bekhona bakhuluma njalo kuye kuye lena bethumele kuwena indosi ezivuma ukusonza zayo wena kanti indosi semali kushore kuwena sibani lelothumele sibuze thola usasesele kulinde report lofanele sithumele back to yena inshaye abawose besisini akuweleza bababi uyele makhanda abo ngokuhamba babo beselo khakheni babo olumuli igebe kuyalenza ngekukhathele gebela lezile uyibokubo yaluba aphosele ngothi lawo bileyo iyabezela ababibito this year is ophela bengene ngothi nasibeleyo hayi wasimile yakhona nasikubili uthi ukhona umsebenzi esiwenzele owenza the right standing with God olungileyo uyakhulula usisi ungena umuntu esikhundleni shout hallelujah amen shout hallelujah amen shout hallelujah amen I know substitution ngeminyaka senzela umprofeti wasefemission eBhayibheli wathi Amos bangesavane abona abantu abasindiswa ukuthi bathi bayahlanya kancane abangabi nemundo emphetha ngokugcwele futhi abangabi necece ngokugcwele uthole akahlanya kakhulu futhi akaphili ngeke ngiyaqonda lelizwa ngempela for the whole day uthi uzomntwana la yena akuphethe kakhulu it's not that bad ngeke ngiyaqonda ukuthi ngiyaqonda so why you do that after you have a catholic office or trade Hapa naona kwa sifundise into ebisho umprofeti ekseni la ukuthi uzakayithe ngesonto ukuphila usemandleni. Abona ngoba uma uyikho ukhulumile izinto ezihle ngawo zokhuluma ngenhlalo izinto ezitho. Yabona wathi na office eShapey una office ostrelo. Kumengo wafena afuna waseostrelo kodwa waseShapey. Awubona ngesho na office ngahlala office lakhe. Office prohlala mina ngakho umuntu ngomela. Office prohlala. Ihlala bakhuluma wena uyimali. Ulinde ushiye uthi ngeke ukhulume bazothi abantu siyaza. Ngoba inkinga ngabe laba abantu abazothi. Nathi abakuhlushwa yiyo abazana masiyazi basibambane ayibona babhalele izwi ukuthi uphila semadlelweni awusaplani uphila emadlelweni ubibele ukusaba abantu abazohlela ngakho
Amen. Don't lie. Don't lie. Officers pay. Don't lie. Officers. Last, very little pay. No seven, of course. Last, I said one time. I said little pay. Last, I was still not from Africa. Quando a Yara Isabel of substitution, Luna Yas, who was like, of Amosman, Luna Yas, who made my closing account for Hannah so. A Shire, not to the political account. Well, I'm also covering the first school money. Where I'm at this no clear. Uma esta lazy, listen, political, or should get the Cotabasana. Listen, I got some of the Amazon, look at it, was a bad way. I was to General. There's a land who's one. Includes a little side of Yamaha. All the last Sunday, you test us of and next door, what poon the sun. Where's the quarter, where's the direction, son at Tino? Lina, see you lose one, but Lana Okangayo. What put another one, Ilu, never say to the no come uzwane baba owesibili alewele ilo linalibala ukuza lokuthi ubani wenza kuyini ngenkathi lebizibuza kuyahamba uzwane bayizo abantu abakhona la endlini wahamba wazawungena endlini bathatha ophamane nozwane bajiyana wathola ngasasa iduku sakhe silahliwe uyazi ukufana umuntu lapho bezofa khona abosifakisa kwani ubani ongakazilaleli isikhuluma ngoba i-spiritual law ayilendaba uyayazi noma uyazi ungavumi ukudlala izinto bekhona baba khuluma engaphosa usuhathatha khuluma tusangena ekhaya uthi lalelani webhumbofu ubani owathi angizokwakhe abantu azingela ekhaya yonke imizi amafisha ayagcwele ukudla amakhambi agcwele ukudla nina la ekhaya nenza amakhambi webhumbofu akeke ngiphumele i-poverty akeke ngiphumele wena namakhabethe ngiyangitshela-ke noma ngabe kuthiwa angazi ngilindeni yani namakhabethe kwala ukudla namasisi kwala ukudla lokho ngiyakutshela ngitshela yini osuka ombongo babantu osonda nabo kosuke ingane zakho ezingenandaba nawe abantu bakho bakhe bazokuba kwabo uzofuna asise emntwana thina ushobelana ufake imali ukusiza isizwa ngazazi ukuthi unokakho ukusebenza suke ukukhulumile ngoba izinto abazaziko ngazikhona ibantu la ibantu abazana nani banazo khona izinto zakho eziyazazi manje wabazana nawe uJobe yena kuyizokuphela kwakhe yakhomaphi imali wacelwa abantu ababemhlekile abangani bakhe wakukhulumile wena ngoba isibona lekwelazo manje nokuthozakela ukukhuluma ngayo khona izinto zakho ezibantu kakhulu emoja oyothi mhlawumbe waxoxa umpofu la emakhabethini ngoba khona izinto kumele ixoxe la ekhaya inungasemphendula akazuhlala kanjani ezikhawa oshambele nothezizekhayo uyitshele ngezikhayo haleluya olungile kakhulu osisi kungena umubi esikhundleni sakhe awuthi ngishele ngudedele ngoba siyabuya ntambama sibuya neyihlo alibonke amajesu uyazi lento osasushini ngiyithande khona eBhayibhelini futhi ngoba uma phela izwe laqala umsangana ayipheli umsangana phakathi ifeksi umsangana iconflict zokho sebakhona indoda khona eBhayibhelini okuthiwa uMordecai elungile yamesana umuntu endoda iyithenge intombazane emisabeni uNkulunkulu okuthiwa Esther bese bakhona indoda omubi kodwa sesikhundleni kodwa omubi wavela waqala icontest yolungileyo kanti lo omubi uzoqala ukuthi ushiye akayazi spiritual law ukuthi ithi olungileyo kakhulu ungena umuntu esibenzisa wasuka lo omubi waqasuka into lapha ilahla khona azokwenza iphutha kaAdam wayeqala ngoMordecai ongakhothali kuyena oyedwa kodwa ibandlo lonke ikhothali manje uyazi iphutha kaAdam baba yini uAdam laye imithi
kodwa angavikele mana besikinga yini inkinga iqala ngenkathi usukhohlwa okuningi okujabulelayo umshado wakho usuyithola ngokodwa umyeni wakho adlula ngakho yabona wena uzophuma nokuphuma lokho ngikhisho isibili wathi uzothi lozamele indlela ephezulu simkhiphe ukuye okuningi akuvunyelwe wayekhala ngokodwa yabona umshado ungangizwa kahle okuye okuningi okujabulisayo in that marriage wayekhala ngokodwa okuphetheka uzoshwela yingakho thina sama-marriages ofisa somtshela ukuthi in every marriage eSouth Africa okuphume kuyona abantu bedimelisa bobabili wesisebenzisazane ingekho ishiya bangakazi 3 years down the line oyedwa kusuke funkuluyela ngoba ngenkathi usengaphakathi uyikhala ngokodwa ungakufuni ngepartner yakho uyeke ukumnandi okuthanda ngepartner yakho wathi waphuma uvuleka amehlo ukhumbule ukunani lokuthanda ngepartner yakho ukubona kungekutho okubona kwaphela thola uma usuyambela sekuleza ngoba uyabuya esemena manakena yena lapho I think it all substitution. Hey, what am I saying? Hey, what am I saying? We all do it. We are going to manage it. I was supposed to push that one. I told you, you are not going to have a dish at home. You are not going to dish at home. You are not going to ubanoma wazi phuta amandukusho utholeka uzothini uma amandukusho wawavala wayekhala ngoyedwa kakhothabu wazwakalana bonke bekhothabu uMordecai oyedwa engakhothabu ngikhuluma mina ngo-99% ukhothabe u1% ungakhothabi wakalala ebusuku Hamani ngaka 1%. Awubuya ngezinto lezi ongakhothabi baki ngakholeni awukhona ngathi impela kabi abaMordecai impela ndawo Mordecai akuzazi yena shana yabona abantu bazalwa futhi ngaphambi uzobaphanqa abantu futhi baba azana lokubaphinda baba bofuwa kuneplan phakathi usukume uyahamba uzonoka phela uqala baba ukhona baba wakho ona tanda baba yena baba Berusaha menarik Ustaz. Bapak Ustaz, apa Ustaz? Ya untuk Aceh Rahman, orang Muslim, bukan Muslim. Orang kalau kita mau yang itu boleh kita main. Aku cakap, apa macam? Orang orang, sih memang asal itu bayar. Sendiri. Tapi orang masa itu, saya itu terima apa sih? Itu gila. Izongena nama. Ungosazi bakabangani bakhe. Ayinizuse kuba bakalanga. Uthi kunomuntu ovela kophela. Nemazuba kuthi ukadlala eBhayibheli lonke. Ngoba kunomuntu abantu ukuthi ababuke nevela kakhosana. Akho yedwa bangani bakahamani namkazi. Okayizwa abantu kuyixakelana ngokukodwa okungalungi kunoku-99 okulo. Let's yabantu abasondelayo sisakisaka abantu ababi abasengathena sikhomplena ngento eyodwa sibe singabonganga eziwu-9
esinayo sikaba abantu abangakwazi usenzo wakhala ngowani uthini ngonayo hayi bavele bazibona uyazi ukuthi wefuna ithezo shabakala hambo kabulo umuntu sasa bese beyosini musuka wele usuggest ukuthi kunokuhamana abenzayo ithi mayibuzi kuzwena amalo kunakanje kunani simenze njani kuzwena hayi khona wezulu akaningiso khona umuntu esenkulumiseleyo hamba uyazi right extend kusasa kusasa yogawula avuka ngomhlelo nembathi kunesathi ngiyogawula yabona ninyume ila mashize kube nomuntu othi qithi esazusibane lenaziba aphuma yabo inkosi kanti ngenkathi bengalali ngenxa yolukileyo beplana benzicebo lokuthi analengiswa kanjani emthini abangamleleyo nangapha inkosi ayileyo ibhizinisi secretary bafuna amaminitha amadala bazofika lapho khona balokileyo zakhona okulungileyo wangabona yathi inkosi mana-ke secretary zuqedile yamanendaba akuseseseqedisasela kwenye wena wezona singenakujalo kwenye singezwanga kwenziwani kulona secretary hayi iphela lapha nje akuveli kwenziwani ibisibuza bonke abantu esikolweni inkosi iberesilesile kwenziwani uMordecai ngokuhlawenzela inkosi izobulawa ezibitulo bathiwa hayi we know this story abezwanga bangalala ngapha yabalala nenkosi laba ikaso ukuthi beyitholile ithabezwanga lutho unezinto ezikangaka kwezwanga lutho ivuka yinkosi nje uHamani kanti uHamani uvuka njani inkosi abangalalanga nobabili bajanele haleluya izofuna musuke satshizwa abantu inkathi bengalali nowethakozela olumlele kakhulu lobusisi ungenomubi esikhundleni sakhe shout haleluya uma efika uHamani uzoripota uMordecai uShimayi bakhele jamanga azoripota la uma inkosi ibuza kenziwe njani bese kuma ukuthi athi ukhona umuntu mayifuthi akalengiswe imina adude execution yonke leyo uzongena wathi bayifika ezokhuluma nenkosi kanti inkosi isha kuhle wesikupazishiwe eqani wena noHamani wasizofika awuphuthumuze akasabazi abantu qaleke lapha ulinkosi simjake eqala ngeyakhe uNkulunkulu wethu ufika kwakho uyena uAzaroneka anoHamani shout hallelujah uma efuhamani inkosi ithi inkosi Hamani enzelweni angenzelwa umuntu always senze sihle wangabonga inkosi mana ngale kube yathi ngabuyekwa lo inkosi ufuna umangeni yathatha izinto ezihisayo ngoba yazi ukuthi yiyo le inkosi ebuza ngayo kanti inkosi ayibuzi ngayo ibuza ngomleyo yathatha kokusiza ya-advise inkosi ngakho yathi hayi uma ufuna umenzela umthatha kuleke phela inhliziyo kaXamani ngoba ngamazi umuntu ebanthandana thatha ngahlapha kokukhosi umgibeze phezulu kwayo umembathise ingubo yakho yobukhosi umnikeze induku yakho yobukhosi bese uthola indoda ezohamba phambi kwakhe ihambe noma eBhabhiloni ihambe imemezela iyokwenziwa njalo ithi inkomo kulowo uNkulunkulu emthandayo uyokwenziwa njalo kulowo inkosi emthandayo uyokwenziwa njalo amen kulowo inkosi emthandayo isunge izizwe lonke yena ahambe phethe induku yakho yobukhosi egqokisa zakho yobukhosi egibele ihashe yakho yobukhosi wathi ashiwe do you know what Hamani it's the best idea amen best idea kuba vele umuntu intayeza ethi inkosi naye iona ngelokuthi ayibe eyokhosi yazi bano Mordecai ambona so wenza exactly what she so wenza kama Mordecai Bengiqalaza isihlalo bazalwane ngenhlanhla wathi
wayesethi yenza lokho ebekucabanga ukuthi ayikho indlela bazothi isichitha isikhathi ngiyanibona niyahaha amen niyahala nami ngiyamtshela umfundisi ngithi hayi khona siyafakana lapha Uphakame udunyiswe inkazi
kuxoxiwe. Amen. Jesus. Simeke zinyawo basabona. Sindisi wami. In Jesus Christ's name, amen. Praise the Lord.
Sizothola izimeko zizakha 11 verse 8. Nezakha 21 verse 18. Izakha 21 verse 18 is a reference to the 11th chapter and the 8th verse of the very same book of Proverbs. Izakha 11 verse 8 kahle lapho ihleli khona. 21 verse 18 is a reference thereof. Ungafunda kwelesingisi phela khona imandla esayikhokha msasifundisa. Ake sibone imali ethi ayaba. Angeke manje akuthi imali ethi yasho lapha. Kodwa phela ngelesizulu esingiyabo lesingisi. Izakha 11 verse 8 nezakha 21 verse 18. Suka uhlala. Olungileyo uyakhululwa osizini. Kepha omubi ungena esikhundleni sakhe. Uzofunda kahle moye. 73 years old. Olungileyo uyakhululwa osizini. Kepha ungena omubi esikhundleni sakhe, ne? Everyone say. Yes. Yeah? Okay. Zithini izakha 20. Awuyesi ngesini lo 11 verse 8 sinalayi 21:18. Awumelana nesingisi. Engathi ngabe King James version futhi. I-NIV ngiyibona singagcina ngayo kodwa ngiyalala lo King James. Aqala King James qala. Amanye ama-paraphrase alandela. Okay, 11 verse 8 English. Imali ethi yasho ngapha. A good person is saved from much trouble. A bad person runs straight into it. Okay, a good person is saved from multi trouble, and a bad person goes straight into the very same trouble. Goes straight into it. What's another version? Do you have King James version of it? The righteous are protected from trouble when it comes to the wicked mistake. Is that King James? Good news. It's written. What's King James? The righteous is delivered out of trouble. Everyone say delivered. Out of trouble. And the wicked cometh in his stead. Oh yeah, the wicked cometh in his place. Everybody say it. What's happening here on it? Penny leaf, man. What's allowed? Is that going to say it? Omubi kuyihlawulo lolungileyo. Manje sachaza into usamlela noma MC efina ngazi. Ubala lomuntu bakho umuntu. Omubi umuntu sholo wakho njeke bekudele Omubi kuyihlawulo lolungileyo. omubi yini? Angeze rekula indaba yehlawulo bezulu ezibalasela abantu namhlanje. Omubi uyibheyili yolungileyo. Ibheyili imali ethi ingonanga uyokhokhwa ejele kungene yona uphuma wonile kosho yona. Shintanwa ngayo owonile aphume imali engonanga yenze yantona ingene. Omubi ihlawulo lolungileyo kuphela. Nombuluzayo usesikhundleni sabaqotho. Wena uthi izulu alisazi impela uthi nombuluzayo ayikho into kuthiwa izulu nombuluzayo. Nombuluzayo usesikhundleni sabaqotho. Yazi umbuluzayo. Hayi umbuluzayo. Kodwa ke uma usafuna umbuluza hamba umbuluza. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ningathi masiphumile session besinyamhlupa usiseyibuluza. Praise God. Okay. Namhlanje sokuxoxa ngento kuma spiritual laws ebizwa ukuthi i law of substitution.
Everybody say no. Uma ezweni lokomoya noma emhlabeni wokomoya into ibizwa ngokuthi ilo usuka kuqondwe ukuthi into esebenza yenze izinto kuwe noma ngabe uthi wena uyazi ngayo noma wazi ngayo angazi ngizwa into which you can't help it evele yenze kube wokwenzeka njengoba yona ibona kumelwe kwenzeke noma wazi noma ungazi noma uthanda noma ungathandi manje izona abakhona leyo. By the way, ama-spiritual laws asebenza ngendlela efuze ama-natural laws ngoba vele izinto zasemhlabeni ziyisithunzi sezinto ezingabonwayo zelokomoya bayizona abantu abakhona. Uma makwenzeka example ngama-natural laws emhlabeni umthetho wemvelo i-natural law ejwayelekile ne-common i-gravitational law noma i-law of gravitation but the force of gravity andiboni kamajesu leyo ithi umuntu owathuma ukuzwa umzimba wakhe kwathathwa uthuli lwasemhlabeni phansi ngenxa yokuthi umzimba lona nawo wavela phansi ithi uma kwenzeka wena ufuna ukwenyuka isitrathi sakho yiso leso-ke sokwenyuka kodwa kuya kuzukuba isitrathi ngoba vele ila wavela khona i-effort yalapho ungavelanga khona ngokomzimba ukuthi i-effort yakho nje uzabalaza kwakho ngokwenyuka ngomzimba kodwa when it comes to ukubuya ithi lokubuya limahhala wena uzabalaza nokwenyuka kuphela ngokwe-force of gravity noma i-gravitational law wena zaba ukwenyuka mase kuthiwa kuya hayi kuyo ngoba kumele ukubuyela phansi uma ulapha phansi bakizo abantu abakhona ngendlela bese kuba khona i-natural law engasebenzi la emhlabeni esebenza kwinyanga phezulu kwimuni ibizwa ngokuthi i-law of levitation noma i-levitational law ngoba yona inyanga ephezulu ayiphansi uma ufika khona kulula ukwenyuka. It's not a study. Ungaduma enyangeni, you will find it easy to continue going up. Uma usenyangeni. Isitrathi lapha phezulu enyangeni ukuthi ubuyele phansi. Ngoba amandla umthetho waphezulu ayikulalele. Umthetho waphezulu uthi yenyuka njalo kube lula ukwenyuka akube kukhulu kuya phansi kwehla. Umthetho waphansi uthi akube umzabalazo ukwenyuka kodwa kube lula ukwehla. Ngabe mase uyakhawunta ukuthi ungowaphi ukuthi uzobuzwa yimuphi umthetho. Yingakho kufuneka ulawulwe umthetho kaNkulunkulu waphezulu. Uzifuna kube lula ukwenyuka kube kukhulu kuya phansi. Ungabi lula ukudonselwa amadimoni phansi. Bangizwa abakhona leyo. Ngoba umuntu oworship yakhe object of worship onto yakhe ayikhonza yaphansi. Kulula kuya phansi wakhe. Ngoba vele ama-powers nama-forces akhe aphethe impilo yakhe aphansi vele. So ukudonseleka phansi kulula. Bayabizwa abantu abakhona leyo. Kodwa uphethwe phezulu njengoba uSolomoni yasho encwadini yeZakha athi indlela yabantu leyo iyelukela ukuze bagweme izihibe zokufa phansi. Alibonge igama likaJesu. Injalo isebenza kanjalo ke nale spiritual law ebizwa ngokuthi i-law of substitution. Based on what you are, olungile, it is a law. Akudinga ukuthi ube ne-faith strong noma weak. It is a law ukuthi olungile khishwa osizini. Bakuzwa bona bakhona ezini. Amen. Ucingwe omunye omubi. Abanjwe yilo losizi obebambe wena. Into elizilimaza ngayo ningabalungileyo. Wani ungaqondi kwakhona lokhu ningabalungileyo. Uzothandaza
uthi inkosi awubeka mina soni usho umuntu ohlaziwe igazi lakhe athi mina soni bangizwa abantu bakhona ngendlela kanti umuntu owenzele umsebenzi ngegazi lakhe Jesu umbhalo uthi maHebheru masondele ngesibindi esihlabeni somusa ukuze samukele somusa ukusiza ngesikhathi esifanele abese ifafaziwe inhliziyo yethu ngegazi lewudlu singenavalo lobu bangizwa abafakazi enye into yokuqala ezokwenza ukuthi isika singakuqophi uzubanjwe into ongafanele ibanjwe wena kumele ibamba ababi yazi i-right standing with God oyithengelwe yigazi likaJesu ukuthi you have a right standing with God and that right standing lokhu kungakahle kwakho phambi kaNkulunkulu akumile ngokwenza kahle kwakho kumi ngokwenzelwe ngegazi lakhe and lokho kuba ne-right standing kwakho noNkulunkulu kunama-benefits akho ukuthi angabi khonto ewusizi ebamba wena ababi ngakini nasemhlabeni bengakabheki kumele ukhishwe hayi kumele ukhishwe osezini abazalwane ngishumayeza umasti akukho lusizi ngoba sezulwini ngoba based on the finished work at the cross akukho into kumele sibambe ababi ngakithi bengakabheki kumele sikhululwe kulolo sizi kungena ababi esikhundleni sethu ngoba it's a spiritual law called law of substitution ukuthi thina amakholwa asingangeneli asikagijimisi yongena ey'nsizini kanti ababi baseselayinini bona okuyithuba labo asingabanjwa yinto okumele ibamba ababi esikhundleni sethu and the moment you realize ukuthi udlala izinto kufanele abazidlali namanje usondele ngesibindi endaweni engcwele shout hallelujah uthi nge-excessive freedom yami shout hallelujah ukuba ngiphume not based on my own deeds and righteousness but based on the one who was made my righteousness abasekolose chapter 1 bathi uKristu wenzelwe thina ukulunga he is made unto us righteousness ukwenzela kwakhe thina abe nokulunga kwenza thina sibabe ngabalungileyo in spite of our weaknesses and failures and shortcomings usibeka kuma-legal grounds ukuthi yonke inhlobo yosizi asikhishwe osizini ucingwa ababi kungene bona esikhundleni sethu la law of substitution njengoba kwakhela i-background yayo ayisebenzi only spiritually isebenza naturally isebenza scientifically abakwasayensi bazovele bakutshela into elula naleze kwaungazi ucabanga ukuthi into enjalo ishoni bazovele bathi ayikho into empty bekhuluma nge-law of substitution bathi ayikho into empty uma kuphuma amanzi ebhodleleni ngena umoya uma kuphuma umoya bathi ayikho into empty asikho ispace empty abakwasayensi bazothi ayikho into empty waphuma amanzi abona esesipakweni ngena umoya so ngabe bazi kuphume amanzi osizini lokugcina lizo isipakupako kwangena umoya esikhundleni sabo uma uya ukuthi uyabona natural la KwaZulu Natal kungakabika amamoshwari ubethuma umuntu efa ngoba wayengasebenza emoshwari abeseyavuka ubethuma esevukile abadala abangazisayensi abangazibhayibheli uma evuke kanti ithuna lakhe beselimbiwe bethi akuzovele ingqitshwe nje mahala kanti besezelambile uyakithi umuntu bethi acingwe into ezongena esikhundleni salo bezongena ayibhekizwa babambe imfihlo espiritual eyi-law of substitution kuthiwa abafana bagcwala isikhonto becinge iselesele noma ixoxa ngeke ligqitshwe ithuna bengakabuye abafana bebambe isele ngesandla uzofakwa lona bese kuyagqitshwa ngoba khona bezongena ethuneni manje usephumile osizini lokugqitshwa bangena ixoxo esikhundleni sakho angazi ngengizwa kodwa yile nto eyenza uJesu weze emhlabeni ngenxa yoluntu my God amen ayikho inhlobo yosizi
uJesu anabanga i-exchange yethu ngakuyo ayikho. Okay, fine. uJesu qala wafika engolungileyo thina siba ngokwe-account yokomoya, spiritual account, Jesus' account was full, exuberant of righteousness. I-account yethu igcwele izono nobubi. Ngezwa abazalwane, indaba yonakala eGetsemane ngenkathi ethandaza ethi mangabi njengalokhu ngithanda mina, kepha njengalokhu uthanda. Basekwenziwa ngehlise phakathi ushaya phakathi ndoda yehle volume. Basekwenziwa lokho kuthiwa illegal transaction eGetsemane, ngoba uvume ukuba manje utransactwe ama-content ama-account. Uyangizwa kodwa? Uya eGetsemane i-account yakhe igcwele ukulunga. We are talking about a sinless person owayezelwe enegazi elingenasono ngoba